kubogeze bw'ekibiina sibu twali abantu batano abeesowolayo era mwajja mu kasenge era abantu abatano abo sebo batusindika mu kasenge okidi bulungi mukulu Mogani nze Bumba ali kwogera niwe nizo omuntu yasooka kubanga ndogera NUP oba People Power Movement mu Jinja City waneno mu kibuga so bajja okola ati omusaado n'ekintu akisobolera era sebo nze twairere mu kasenge balino bakabuko bendigwe bavaayo nga bakuba nti abaana ekifo ky'obwogezi obw'ekibiina tukirekera omukulu Bumba atukiraku kuba always zaidi nga abikola kale webale ino oyo ni Bumba buti pozi chairman wemwe nani wa Jinja City chairman wefo wa Jinja City sebo ni mukulu Saulo Nsongambi ani omuwaniko bye finance ni manje licheba kutika ani secretary bamweta Tais Calvin okay wa profession ziba mweta Sala Lwansasalula wa institution ziba mweta Kiyaga Shirafu vice chairman Mutebe Medi oba Medi Chirinya bana n'abaseka ngamwagwire mugafo webale ino bati akakiiko nga kamaliriza kakobye nti bulyo oyo naye atali contented nakakiiko bikakoze akole petition agitwale kavule era wali abatandise okubanga bakola petition era ndowooza nti muni mukulu Lugada oba yena kamu omuzindalo tomwogerera kamu omuzindalo atuse ebibye Lugada sebe byanopo bitwe byatambula webale ino era kuiwe nga mpuse ekifecho sebo kuiwe ekyo kyabero kyo nachona okikatiriza nti ejibeta people power mani ga abantu sebo nje ndikubuza kitegeeza ndi mwawe ku people power twabere ku people power kuba abantu baba waire okuvetinga webale ino kyenenze ekyo sebo mwami Lugada eruke bademi okulonda kebe kuba nti ebintu byabeiremu obutagemagana bulungi ino nawandi kamuliyo natiba alonze ekibuzo kiri nti mu exercise yabeirewo sebo nekye kyetebwa people and power nga constitution wekoba muninge soka amani g'abantu yegu okulonda kuno lwaki abandi kwimwe kuba tiniwe wenka abandi kwimwe timuli bamativino process yagemeibwa ekisoka bwebayo omuntu nga atya email alikola petition iwe nkuwa gavu ajotemere mbolido okunike amadi gali kugwa wabati wasawe wachiri atemere mukapanga wabati wali yo tusaire mu olugudo koleki because ono isima akusindikire mu biru aja amuletera amaina kai era omale petitioning era isima nti mu biru go wasindike yakoze vulugu but leaving that aside ndikuloza nti because nabaire ndikogera kuno omukulu omu somebody called me nabaire nzira namba ye yane yandulira yankobe ebigambo ni bino nti ekibiina kya National Unity Platform waliwo constitution je bayira mu kudraftinga bagitwala mu electoral commission ejigazetinge nti nejo okuba n'enkola because bwe twawayiyamu namulaga enkola gye twakolanga mu FDC yakati tutyo bwe tulime nti twena okukola aye constitutionary eka ali kuba gazetted aye ndikwenda kukukobera nti dino ni mistake edakolebwa weewaawo obukulembeze bulina okujja mu maiso because one mwami Bumba omwogezi wa City era atandikire omulimo gwe era yene ebintu obonanga ali kubinonola bwe yenana munku kubanga with due respect bobo oli kuno oli obukulembeze yes you must be smarter than goli kwenda okutola ko obukulembeze ekyo atenda kukiwulira osobola okujayoja but nze bakoye ndi njakuba kuberanga omuntu gwange kikola ki kyegulowooza tosobola kukoba nti oli kuvuganya na Isimono Isimani meya w'ekibuga kino aye kayiriwe ngaiwe kaibi oli kukola bagamba kai niwo oyongeranga Isima mileage waire Isima team lunja akayiri onamwidye kukayiye na abulamu nze nduba nti bwe kibanga ekibiina kikatambulira kukyebeta appointments then basoke bategere ba members bacho for instance
bwe ba appointing Honorable Kaluya fresh from the NRM nga yegaise kwen UP na afuka coordinator wa Eastern Region. Did you hear anybody complain? Tiwali kubanga yali order from above. Equally ni wano chandi baire. Titulina aba member because register data mlato ata amamina. So ene soba leadership ino mana ba member bayo. Okwe wala bino bine embo dali ne kola ki? Edido. Boko bantu likuja ku appointinga. I kai mu appointment you are involving the public. That is already a controversy. Ovuire Kampala and we are coming to appoint. I kai otwe setu na twena. Ifo tukobye tulete na abantu. I kai boli kuleta obako yenti omulimo gwa imulala kutukobera maina mukomao. Para gene songa. Yakulire wife ni Honorable Muiru. Because ye Muiru na ali kutwala Busoga East, then Kaluya yatwala Busoga North. So ne Busoga West. Where ya ide niti mwene aye batwandulire nti na ali kukulira. Belano ifewa ifekai ifiri muda abaire ninji mungu. Detia. Ebintu ebindi byabaire predetermined. Ekisoka